chibai ule August ni ania Mizoram sarkarin lockdown apot seile chu mitam takin du lovin cholni khan lung oilo na aizol wana pa hol kota anlan tirani aizol west chu bial chung aveng sang te chu nimin nikhat thlariat sang ni som ni pakhat khan pulal ruat kima minister RD department le department dang chang tu chuan fangin veng tina LLTF ten veng chung mi puitana na an tho na turin cheng nuai khat theu tran puina alana ni veng tin atona hian pulal ruat kima chuan lockdown puan le chungchanga sarkarin ngai tuana amang na sa mi pui din mun har satak po ria in thu han ti tluk mai po a har sa hle a ama ero chu COVID-19 ria wanga kan tor na hian avor top a thleng mek ni in alanga kan dam na tur hi ngai poimo ma sak ber angai awang le hun rei tak ri dawa kan lo tho na te a thlon a chan lo na turin hre tak chungin lockdown hi puan ani a mi pui lama tanga lockdown puan trul ti lo na thom lo ri po sarkar chuan omatia kar khat chau chu kan dam na turin I han in sang mar le ang u ti in mi puya so mani kan bial chung phei chu kan be sei hok lovin hripui chak na bial kan nia he hun har sakara hian chuan cham kan om hi ka hlau bera ril ruzau tak pu in LLTF ten I be ram ang u atibok pulal ruat ki ma hian bial chung veng rang te din thar tui kwal not tui kwal sau vai va kon dor pui veng thar le kanan te atlo ani Mizoram Health Department bungro poimo rek test kit nuai ni phur lir theile oxygen phur lir theite chu Mizoram ron lut theilo turin Assam lamin andanga Silchar Mizoram House Deputy Residence Commissioner DRC Escap tluanga chuan Assam lamin Mizoram mamo lak lu na kong pui ber andan cha meka COVID kai noi bungro poimo phur te chu lir thei tangkhang zinga antela Mizoram lut tur oxygen phur lir thei sang khat za pakua Delhi atanga local chu zirtop zan khan Silchar Mizoram House compound lu pui to ni in rin nilam khan ram ria duty CRPF venan huaya Mizoram lu pui tum mania he thu buat sai lai hian kaltlang pui thei ani le ni lo kan hreman lo ani hei ba ka hian tangkhang zinga tel rek test kit nuai khat phur lir thei chu Silchara TCI Express kudama da that ni bokin test kit nuai khat dang po Gauhatia ala tangkhang mek bok DRC soidanin Silchar Mizoram House khwalzin mi som ni pangale oil phur lir thei pani tangkhang anom meka khwalzin tangkhang te hi Mizoram House om sa te ba ka house pon lamma thleng film khur thila Mizoram House lut te anni boruak omdan soithiam a har thule tundin puna chuan thil thalo thleng thei aom ri lo nia alan thu DRC chuan a soi Silchar branch OMF huai tu te po in boruak an thli thlai reng ti soin kongpui dang cha meka nam dang te anin lu rual lo nia
an riat thu le economic blockage chu sumdong lian hoin an thlop lo nia alan thu an soi bokani Assam ho chuan kan diu tina lama kawng laiah santiri din na tur santiri po san siam mi mai so in hutem o hei so kawng lai taka santiri po san siam ani hei hi Mizoram hei leina min dan char an tumna man ro pakhat ani hei lai hi medeli lei elam kanom na lam hi Mizoram ani le lam so sam ani kha hei ti hian lei alai takhi Mizoram ne na ka in ri na chu nia nya kong lai taka santiri post an bun mia mai ni ti son motoreng chi ma helai e jana kal tlang thei lo ni ti kha an report ve pa ni ramri buai chowdan mizo history a July ni som ni paruk sang ni som ni pakhat chu riat reng ani to ang Mizoram le Assam ramri buai na hi tun nai mai ami ani lo ti thu pusi ti la rin omazia thingai thla ho te ang khoi hli emo pan nai la tur chu a in thau chung a rei viau chuan ana du ti dam du chuan na tor ngam angai thin Mizoram le Assam kachar valley ramri buai na po hi kumza ni vel ani ta a in tham chho chung areya a ngong le puak ke dan po anata phian muan om taka do kan kil howa chin fel ani thuai lo chuan mi hring nun na le thisen engza tin nge la tuar phang soi thei ani lo India ram him na le in pum khatna thil thlegin a ngong poi thei ani India Sarkar Prime Minister Narendra Modi kai hruai ngai poimo em Congress Sarkar lai tanga malak na chak tak look is policy act is policy thlengin a ngong chevek theyang kumzabi som hi pakhat na globalization a India ram mi hring tluk le ding on khat le point thum chen na ram ro pui tak chuan tunlai khowela mason na thanzel na turin Southeast Asia ram mi hring tluk le ding on don te chu socio economic thila tho pui amamo ti a hra chiang hle a ram ven himna atan po act is policy chu thil poimo lutuk tak mai ani si India Sarkar hian ngun le chi taka state pani inkar buaina hi achin fel atulin apoimo ani tuna Dirti Kantaras Kumar researcher scholar Department of History Assam University ziak then khat tranchanin Mizoram le Assam ramri buaina ilo bi zoi te ang British hoten India an ophun colonized period kumzabi som pariat na lai vela tanga in tran dai to ani kumsang khat zariat somli pakua le sang khat zariat somkua pani inkara Lusai Hills tuna Mizoram chu ven him tumin kan Mizo pasal thahuai sente chuan voisom pathum zet kachar valley hringchar phai ruama Mizoram rondaya ron lua tung tu te chu ral pui bein zum le hriam kara than le thisen chuak mai ni lovin luchum ban chum huamin nun na thapin an ramwa an mel mate an lo zuk that fo to thina ni chu tianga an ram chung rondaya an chak khailak na le sai ram chuana tuklo ram ngo ronwa chereu saktu te chu amma sapperin kumsang khat zariat somli pakua a chempui feile thalle silai siam chopin anzubei phota chumi tum chuan mi somni pakua thatin mi somli pani anman nge ani tu tenge lusai type te chu Mizo historian then khat le namdang then khatin lusai ti chu kumsang khat zasari bor vela run lui le ache vel khampat Burma a an chen lain namdang ten luse tia kovin chu namsom ti na angin an soi ve boka Burma le India op tu British hoten luse chu an lam dik thiam lova lusai ti in an lam ria chumi atangin lusei ti alo piang ta ani ti anom bok ma se hi adik chi em ariat lo kumsang khazariat somli pakua a rup chera kachar valley chu Mizo pasal thaten ram hum hal nana anzum be masak ber tum hian chuti laiah political agent of Khasi Hill sa om British sipai Lieutenant Colonel Lister chuan cookies le Burmese inpol nam lusai an ni a lu het an lomin
an ina te ram salu an tar thar tiar tuar thei chuan an ngai sang em a chuwangin lusai zia chu lu tan sak tu ti angin India ram lama chuan asoi ma saber ani ome mizo tonga hian han sai te ti tongkam chu silai manga ka na emo sai ro kher manga per soinan po man thei ani a lusai ti ani chuan alu taka kap sai ro alu taka per sai ro ti na ang po in a man thei ome kum sang khat zariat somsari pakhata chuan lusai nam anti te chu lula head hunter head cutter nam angin an lo soi ta hial mai ani mizo pasal tha te chuan kachar phaya an ram ron dai tu te chu sakai bak nei huai sen hlau nei lo aram chin hum tura ring taka ha hum ku ka thapui tho thin ang mai in kum sang khat zariat somli pakwa an zu beita a hetiang hian voisom pathum ngot an ram chunga an mel mania an ngai te chu an zuru nani rup chera sang khat zariat somli pakwa a adampor sang khat zariat somruk pahnia chandraipur sang khat zariat somruk pathuma lobarban sang khat zariat somruk pariata monerkhal sang khat zariat somruk pakwa a ainakhul sang khat zariat somsari pakhata alexandrapur sang khat zariat somsari pakhata kochera sang khat zariat somsari pakhata darnikul sang khat zariat somsari pakhata nakdirgram sang khat zariat somsari pakhat jalan chera sang khat zariat somsari pakhat baran chera sang khat zariat somkwa pani le beladanti estate sang khat zariat somkwa pathuma te mizolal tele pasal tha te chuang kachar phaya anram le chak khai lak na ber chu pui le thing pui le thel ret tea garden timber chin na tura ram ngo an thia sak fo chu an du lo ema ma ni ram chung ven him nan an zubei an zurun thina ni heng hun lai hian British government of India chuan sap ho te chu thingpui huan le thel ret chin na tan ram the sakin sai ka phalna te an pe thina chu mizo te chuan du lovin an viral bel ronjen puya ngain an lung oi thei ngang lo ani mase January ni somni pasari sang khat zariat somkwa pariata lusai mizo te chu British thunun na le obbe na hnuaya kan lo om pha ta thung ani kum sang khat zariat somriat pakhata tanga sang khat zariat somkwa pariat inkara aringot British ho te chuan thingpui huana tan tribal ram ekar singruk sang ni za somsari pakwa anwat chereu mana mizoten sairam chuana na anram an chole sa zon na ber ram ngo tha wa chereu sak ani tele an socio economic nun tibuai tu te chu an tan melma an nia mizolal te chuan chung an rama chuan zalen takin tu ma opbele nuai chia lova chetlavel thei tura anin ngai ani tun ma in tu nam ma in an opbet ngai lo mizote an huai sen be non fo an chak lo kum sang khat zariat somli pakwa a mizoten kachar phaya an ram lu chil tu nia an ngai te beya ram hum hal nana an zurun masak ber tumin mi somni pakwa thatin sal somli pahni lai an man tum chuan lieutenant colonel listara chuan an ho tu te thupek bo zuin silet light infantry atangin civil armed council police za somnga huain mizo te chu beilep turin an thoka mizo lal kho pakhat mula chu anti chiat saka ma se arin le be sei ai daya mizo lusai ho te chu an lo in opfel le mun an nei thata an chak awangin an ma ni be tura kalfo ain atna chu chol retire san hial adu ani mizo te chuan January ni sompanga sang khat zariat somruk pakwa a Sona river phai ruam silchara tanga chimlam kilometer som ni vel an run tumin thingpui huan an ti chle a cheng singkhat le sang sari hu vel le a poisa fai cheng sang ni an la a British puak phur mi chor pakwa le naupang pathum telin an thata European mi pahni chuan ruakin ram hnuaya an thom no an tlan chiat chan hetiang boruak ani awangin kachar DC Mr. Edgar chuan kum sang khat zariat somruk pakwa mizolal muturin Lusai Hills azina mizolal jinga pakhat suak puila la chu remna asiam puya ma se an in remna chuan rei adai lo
January ni somni pasari sangkhat zariat somsari pakhata mizo pasal tha te chu hailakandi velia kalin chumitum chuan mi somni panga thatin mi somthum pasari anmana chung pasal tha te chu lalbeng khuaya hote anni February ni sari sangkhat zariat somsari pakhat jingdar saria mizo pasal tha za somnga vel te chu hei hi thingpui huan manager soidan ani silai chempui thalnen lokalin mi som pakhat an thata pathum manmana sipai pariat jinga paruk an thitel ti ani bank khuaya sailam lal pasal tha te hi Mary Winchester zolu ti man tu te anni awangin kachar phaya Mizoram hum hal tu te jinga aming hi alar chhota de bera achunga kum sangkhat zariat somli pakua atanga sangkhat zariat somkua pathum inkara kachar phaya Mizoram leilung lozuhum hala an mel mate lozu bei tu le pasal thaho te hi tu tenge anni khiat vek ani lo kum sangkhat zariat somsari February ni somni pakhata kachar DC Edgaran lal suak puilala nena inremna an siam hi lal then khat chuan an pompui lawa DC Edgar chuan suak puilala hian kan tlangwal te ram chuana inwat chereu zodone thingpui huan ronwat to su ati ni in asoya DC Edgar chuan suak puilala mu in remna ahan soipuya ma se beng khuaya le lal then khatin an pompui ve lo ti ani marlam lal then khat chuan chimlam lal beng khuaya chu kachar phai ven himnana run puya som turin kumsang khat zariat somsari fawang lain sai liam khuwa an thlenga run hun atan fawang hun tha ruatin sang khat zariat somsari pakhat January ni somni pasaria kachar velia Alexandrapur khuwa an zubeita ani hemitum hian Scottish pa James Winchester thatin afanu kumruk lek mi Mary Winchester zolu ti chumanin sai lama an thuaya hetianga lusai Mizo tribal warriors ten mingau sala an thuai chu kumpinu lalramro pui tak chuan alo hriat vele du lovin kum sangkhat zariat somsari pakhata tanga sangkhat zariat somriat pakot chungin Mizo lusai lal te khemna tukdai turin British military expedition alo ompha ta ani October ni riat sangkhat zariat somsari pakhata Mary Winchester chanchuak turin violent British military expedition alo intrana January ni hi sangkhat zariat somsari pahnia te chuan lusai expedition nein Mizo tenen indona tak tak kan lo nei chhota Mary Winchester po chu British sipai ten an la let le ta ani lusai hill satangin Mizoram apiang British sipai te chu ral thuam tha nei le khovela nam fing le chakma sa ani awangin Mizo pasal tha te chu ram le nam chan nan huaisen hlema se sipai nun chan military training tak tak nei lo chempui thal feile tual cher silai siam chop silai mu nen rungot chuan British army te chu do ne rual an ta silawa kum sangkhat zariat somsari pathuma Bengal Eastern Frontier Regulation Act BEFR Act siamin sangkhat zariat somsari panga a hriat tirna ti chua ania hemitum hian Mizolal tenen in beron tlangin Assam Lusai Hills Mizoram ramri chu khamfel ania ma se kumza somnga don liamta sangkhat zakwa somthum pathuma Mizo mi puite ron chin ei lovin ramri chu ti danglam ani heiwang hian Mizo society chuan sangkhat zakwa somthum pathuma ramri khamna demarcation chu kan pom thei talo ani Mizoram le Assam hian ramri kilometer za somruk pali le point ruk zeta thui kan neya hei hi Lusai Hills Mizo District Union Territory le state kan ni nu thlengin chinfel alani lova chu thil chuan July ni somni paruk sang ni somni pakhata ram le nam chan nana silai ne na inka na thisen chuaka nun na hlutak chan pha na hial alo thlenta ani apoi le kum sang khat zariat somli pokot chawa chuan Mizo pasal tha ten chempui sei feikibar nei le thal le silai tuk chopin ram le nam an lo chan to a voina ero chuan ram le nam chan nan khovela silai lar AK47 SMG le LMG le adang te chu
mizo pasal tha ten an lo mang ta man lai mizo pasal tha te le lal beng khuaya ho pasal tha te kha ladam sela chuan July ni som ni paruk sang ni som ni pakhat ni te khan ororing taka chuin ho in ne na hlado cham chungin nung to zongin an tlan che havin karing lo mizo nam om chung le kum sang dang lo om le tura po July ni som ni paruk sang ni som ni pakhat kha zo fa ten kan thereng to anga mizo history bung thar kel na chu kan thei hil ngai to don lo ani mizoram le namin hun khir le harsa ma chon mek ma se chu chuan mizo mi pui thin lung chung rila thian chan thi ngama huai sen na le tlom ngai na akai thovin a chok phur thar mek ani hi mizoram mizo te ta mizo nam le mizoram dam reng ro se